Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ćemo napraviti neke posebnu hranu za ptice. Od kad je izleže iz jajce, čak prije jedan dan, prije nek izleže jedan dan, šta moramo davati ženku ili mamicu da njih hrani. Imamo kuhane jajce, imamo rašpu i tu je za jesti i tu je posuda. Naravno to ćemo razbiti kuhane jajce i naravno staviti da se malo ohladi jajce i onda ćemo njima dati. Inače ja radim prije 4 dana od kad izleže, ja njima dam čisti jajce, rašpeno jajce, ne zrezati jajce na komadu i dati njima. Zato ona ženka bude jela samo žutanjak i ostaviti bilanjak. Inače bilanjak ima kalcijum i najvažnije treba kalcijum za njih. Šta moramo napraviti? Evo, rašpamo, tu je rašpu i onda rašpamo jajce na sitno. Sa žutanjak, naravno žutanjak mora biti unutra. Ja imam par, nemam i ne bom njima dal i onda žutanjak. I ovak njima damo jajce, naravno miješate, dobro miješate da bude žutanjak miješano sa bilanjak i tak njima dati. I naravno je najviše 8 sati, ne dulje od 8 sati, inače će pokvariti, jajce će pokvariti i onda tu je onda spušta neki, počne smrditi jajce. Naravno ja radim bez rukavice, inače ja kad njima radim operem dobro ruke i sa alkoholom još namažem, zato znam najviše zbog korone i zbog ovo da bude čisto. I onda njima damo unutra, to je prvi 4 dana. I naravno prije jedan dan, mi znamo recimo tigrice, ona je sjedi na jajce 18 dana, to znači vi znate jajce prva izleže, onda nakon jedan dan izleže druga i onda i treća nakon 3 dana i tako svaki drugi dan ona nosi jajce. I naravno ima neke ptice koje sjedi odmah na jajce od prvog dana kad stavi jajce. Ima neke ptice koje kad nosi sve jajce onda tek stavi. Sad uglavnom od prvog dana kad ona izleže jajce, naravno tu ona sjedi. I onda ona sjedi 18 dana. I naravno računate 18 dana i 17. dan date njima kuhane jajce, čisti kuhane jajce, žutanjak i bilanjak. Nemoj staviti na kocke jajce i žutanjak, zato oni budu jeli žutanjak i ostaviti bilanjak. I to je recimo prvi 4 dana kad one izleže. Nakon toga, inače ja imam isto ptice koji imaju više od tjedan dana, tu se makne, inače ja koristim ovo, miješam sa jajcama, koristim i to je jako dobro i fino i ima proteine i karbohidrat i sve ima. Isto ovak, prvo imam to, uzmem i onda stavim na sitno, tu možeš s rukama
isto napraviti. Vidite kako je, to je jako mekano. S rukama možete. Sad uvisi koliko imate ptice koje imaju mlade i čak koji nemaju mlade. Recimo svaki tjedan 3 puta, to je po meni, ja govorim obavezno dati njima jajce 2 puta najmanje tjedno i 3 puta najviše tjedno. I možete unutra, recimo ja miješam prepečenac, miješam unutra i evo dosta, to mi je dosta za jedan par. I onda isto rašpam ove jajce unutra. Tu onda počnete od 4. dan, čak do 20. dan, svaki dan, obavezno svaki dan morate dati ove kuhane jajce za ptice. Obavezno. To je 20 dana, svaki dan njima dati jajce. I evo, još žutanjak unutra. Rašpam. I naravno ovak ispadne. Ovak ispadne, možete ovak miješati, možete s rukom. Naravno ja sam rekao da ja obavezno operem jako ruke, dobro operem ruke i sa alkoholom i onda tek radim. Evo. I također njima nakon 4. dan možete staviti prepečenac, možete staviti rašpati mrkve, možete rašpati mrkve i onda presjedite taj mrkve od taj sok s rukom ili presjedite taj mrkve i date, kad se rašpa onda to je kao štapiće ispadne i onda jako dobro stisnute mrkve i naravno ispadne suho mrkve kao štapiće i onda stavite, miješate unutra, možete miješati kuhane jajce sa mrkve i možete miješati prepečenac, kuhane jajce i mrkve. Ja inače miješam sve zajedno i dam njima. To je jako dobro, te mrkve, pogotovo mrkve, jako dobro za ptice. Bude malo mekano užilaz kad je ženska daje njima hrane ili vlažan, bude vlažan i onda tak njima svaki dan dajte njima. Do 18. dana čak je nakon kad je izađu iz gnijezdu, u sljedeći ću ja vama reći šta moramo napraviti kad izvadom iz gnijezda. Čak je u kavez one more biti prije nek oni budu sami. Ja inače njih odvojim sami do 30 dana, 32 dana kad vidim da oni sami su počeli jesti, sami su počeli piti i onda ja njih odvojim od mame i tate. Evo, tu je sve za ovaj. Mi se zovemo ovaj pate. Ovo se zove pate i to je jako fino i jako dobro za njih i za hraniti i pojača mladunce. Inače, i budete vidjeli, probajte, budete vidjeli u roku 10 dana, 15 dana budete vidjeli kako su jaki, čvrsti i veliki. I hvala svima, nemojte zaboraviti lajkati i subscribe da sve vidi, da sve sazna šta moramo dati prvi dan mladunce kad izađu iz jajce. Puno hvala svima i vidim se u sljedeći video. Hvala svima.